Zgode i nezgode malene lutkice Line. Majmunčić Tagu i lutkica Lina. Majmunčić Tagu želio je jesti banane, pa je jedno poslijepodne odlučio zaviriti u hladnjak i vidjeti ima li koja banana unutra. A u hladnjaku se nalazilo puno banana. Ali Tagu je imao jedan problem. Nije znao kako doći do njih, jer su bile na najvišoj polici. Razmišljao je i razmišljao kada je čuo lutkicu Linu kako pjeva u sobi. Ta na 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 na, ja sam mala lutkica, volim jesti voće ja, fino je i zdravo, znam, znam, znam. O, sad sam baš i ogladnio, a? Tagu se nasmijao i pozvao lutkicu. Lutkice, možeš li mi molim te doći? Treba mi tvoja pomoć. Lutkica Lina stigla je u kuhinju kod Tagua, kada je Tagu zamolio da mu pomogne doći do banana, koje se nalaze u hladnjaku. Lutkica se nasmije pa mu kaže: Tagu, gledaj kako si ti visok i velik, pa kako ti misliš da ću ja ovako malena doći do banana koje su tako visoko? Tagu je razmišljao pa je rekao: ti si dovoljno malena da te stavim u hladnjak i da se popneš na onu najvišu policu i nježno mi poguraš banane i onda si zajedno možemo pojesti. Bez brige budi, ti ćeš skočiti kasnije, a ja ću te uhvatiti. Što misliš o mojoj ideji, lutkice? Lutkica je shvatila da ideja nije loša i pristala je pomoći Tagu, a i ovako i onako je i sama bila gladna i željela je nešto pojesti. Tagu je podigao lutkicu Linu i lutkica je počela gurati banane, kada je rekla: Tagu, ove banane su baš teške, ali mogu ja to? Počela je gurati svom svojom malenom snagom i uspjela je. Tagu je uhvatio banane i stavio ih sa strane. Želio je uhvatiti lutkicu kada je lutkica uplašeno rekla: Tagu, mene je malo strah skočiti. Što ako me ne uhvatiš? Što ako ti padnem i uzlijedim svoje maleno mekano tjelešce? Tagu je tješio lutkicu i rekao: Ne moraš se brinuti, malena, znaš da ću te uhvatiti, obećajem ti. Znaš da nikad ne bi dopustio da mi padneš. Lutkica je skupila hrabrost i skočila. Hop! Tagu je čvrsto uhvatio i zagrlio lutkicu Linu i spustio ju je da si sjedne na stolac. Donio je sebi i njoj banane i počeli su jesti. Tada je Tagu rekao: Hvala ti, lutkice, jer si mi pomogla doći do banana, bez obzira što te bilo strah skočiti k meni. Lutkica Lina je rekla: Nema na čemu, Tagu. Uvijek ću biti tu da ti pomognem, bez obzira na sve. Tome služe prijatelji.